Ti kami na ni Paulo dukyo kay do Loma. Rakwawat fata kami yanem ni karwa. Amyan sumangi jinyo duda nga may ngaran si Vipay. Iyaran noram akmatikak tudo cinaya mabakasa ya sumidong so sinjado keng ke di. Taw-tawun nyo riyan. Tawuriw barita ak may kete-kete do cinayi. No amiyan sukak rebenam sidungan nyo. Tayaran noram ni makdeng na ni sumidong suarwa tao. Sun isidungan na jakagun. Kuipi minamina sisi paitsila kani akwila akarari kwa mangap subari na ni Yesus Kristo. Tatu dadyang iwinawan da no kasidong dadyakan. Sui kabeken na yaken no ya sumari nila. Tayak man sangu akmatikak tudo cinaya bekena tau duyo taido picak yuk kaya na aya sumari nila. Kui pimina menasi sirawu yamallualu ta yami nuri duvarida. Kui pimina minasiwu kagagan kwa si ipanyato. Tayaran nam ni manmana ni umano yung Diyos Kristo do yasiya apongso. Kui sari jimadiyaw rik na najinyo. Kui pimina minasiwu kasina kuno inawana si Antoniko akani Yonia. Siran noram ni manu-manu mapa kanya kena ni umano yung Diyos Kristo. Nukapteng dadyam nam siriw minakari ko do pamamtengan. Katendengan da sirano ni pamnekan na ni Yesus Kristo am libu-libu no ciricing na. Kuipi minamina sisi anpodi akagagan ko. Ayara na umanuji Kristo. Kuipi minamina si pasi o pano akarita amibari di Kristo kani si tawi akagagan ko. Kuipi minamina si apidi aya jablis sunak-nakam di Kristo kani adi topo asakawari. Kuipi minamina si kasinaku suinawana kakteta si Helotian akano akmati kaktudo cinai asi na cisu asakawariya umano yung di Yesu. Kuipi minamina si karariko si Tovina kani Tovosa kanukavakas kwa mingaran si PC. Tasiran nuram yamak deng sira yamapsuvari nan yamataduto. Kuipi minamina si pasi Lovo. Iyaran nuram niyapiana maapsuvari nan yamataduto. Kuipi minamina si pasi Inana. Tayaran nam akmani yanak yakin. Kuipi minamina si Asincito. Akani Feikong. Akani Hermes. Akani Palopo. Akani Hema. Kanukarwanda akmatikak tudo cinai. Kuipi minamina si pasi Fei Aitaw. Akani Yodia. Kani Nidia. Kanukaktu na mabakasa kani Audin pa kanu arwasinja akarida. Ipi minaminasin nyo pau kadwan jinyo. Yada ipi minaminasin nyo no arwasinja do picak yuk kaya na dudya. Mga kaktu, ukuy babaga jinyom arimanin nyo siraw mga maug sucir nga ipi buwak da jinyo ira-iraget daso nakin dano amraralinya mataduto. Harimanin nyo siraw amlikud-likud do manuyunga nanawa ni mamirin nyo. Tawak mananasa nga tawam dinyo macikasang menyisira. Tawak mananasa nga tawam dadi nga pawu wari ni Yeswa panyisingan ta. Tau katau-tau uda naknakmen.
Siraran nuram litanda no ciring daw magagaso na kumdiya matadutwa tao. Yaboy aji makateneng dinyoso na kenakema ya maapso ciri-ciring nanya mataduto. Amuriwu kusarayan niya dinyo. Uya kukakreben dinyom makakdeng kamudu apiavari. Umara utavariyam dinyo macikasengeni. Siya mataduto yaman tanya tenso ikapian ununta. Makikay na si satana aragana kabunarana no uyuyat na amlita dinyo. Hinawisi turunan ni Yesus Kristo apanyirsingan tao pangangarilawan na dinyo. Naipiminaminasin nyo no minakarariku asi Timotay. Animilimuang no ciri-ciring nanya mataduto. Ukasina kuno inawa na mingaran si Locie akani Yesun akani Sosipate. Sirama mimina ya mimina sininyo. Yakin ranam si tesanku ayam vat-vatak do tegamiya. Yaku ipimina sinyo. Uyaku pacibawayana mingaran so cayo. Yamraraso sinja ayaminorido bagidam yakman sanga yamimina sininyo. Si Ayla tua ya tumalamurong nunyerpido kay mimini jinamena kani kusam yakman sang sira yamimina sininyo. Inawi si turunan ni Yesus Kristo apanyirsingan tao pangangarilawan na dinyo. Amen. Manuyong karwarwi ta siya mataduto. Tayaranam yamanuyunga yumuyat dinyo Miiganangan niya akmanso mapasariya ciri-ciring na ay pilimuang kwa yumagarji Yesus Kristo. Uriranam di dani katengan nukakwa ananaunan niya mataduto. Ami si chay kwayam yami limuang ranawo ni vat-vat kandano panuyunuyuan na su ciring nanu kakwa. Uriranam ciring nado picha mga taon na nutumi yun nga tao duto. Suikano yung dana no tawa miyan nga niya. Arwarwain ta siya mataduto ati matano nga tao duto. Ama ngay kaidan no karawan. Do kanya sumidong na diyatin ni Yesus Kristo. Amen.